zona le chana se son rukna kan lo thleng le ta ole masaberin zona le chana se son min lo hlut saka min lo ngai thak saka min lo subscribe pa min lo like ka min lo comment tu te zong he na lom thu se du ni zona pakhat na nula kum som ni pariat mi kania kum som pasari kani in thi kanai tana atira tang rengin ka period hi atle ma tin thakhat dana nei chang hi chu om zeu zo ka thani thlathum a thlalidan a ten thi ka nei chau thina tin arngeng anga a thau lam ka ni ron ti a hei kan nula hi a soi manga hian polycystic ovarian syndrome PCOS kan tiang chi hi ani du mel le ni a clinic sa te local la kanin enanga ta chuan dam doi te kanin cho don nia zona panhina soi thiam lo kanak dinglam panghi aron na ri thina tiang chuan thok zong ten anazol thina engwange niang I kangai te a thalawa ka khuaro chu siklo atia kan pi nat na hi akum zat te soilo wa fanei zat te soilem lo na in kong na ani theya zun kong infection aru ka lo om ani thei bokani tiang chuan local ta la kan he na mo doctor he na kal ta la a chan chu an sil thei nge chen keringa alan dan chuan I hei upalam pang emo nuvalai fanei to thina chuan fa kan nei to thin awang te le rit te kan la in chung sekre kan khoin sa to a kong hi anadu a kong na reng in kong a chau na chang ombok ma se chang chuan kan nak thola he ta te ron tham phein rit kan lak chang te sekre kan khoina sat chang le rit kan choina sat chang kan chet na sat ni khatianga te khan khamizana te khan khatiang na kha kan hredu viawani chu kan hril du chia doctor he nai kaldon nia kum somli le panhi kania fa panhi kania tin thlathum chu ka period hi atlem khop tamaya kalum pupa ka thlan dupa fatina chuata tui anhan ti buak ringot ti hian kathin maya ka hau tuar mai thina ni hi engwange niang enga tinge ka thin te chiat tak enga tinge ka lum pupa ka thlan dup thin ni ka thinei te enga tinge tlem tak ti in aron soya kan pi hi kum somli pani chau chu ani na perimenopausal syndrome ani dum heleni perimenopausal syndrome chu thinei top tak ma kumli kumnga athen phe chon kumriat malama tepo alo om theya alo in tran theya ta chuan kan pi so yang hian period atlem theya tin khat phuara anlum pupan hai hotan thin chian ke te sa jan muten har sata tiang chuan irritability an thin kha ache mem thina ni hi hormone level atlang niam tran wang ani tin jan mut thei lo te le stress engemo anxiety ang chi reng khan aron ti zual thin bokani hi kan estrogen level atlang thiam tial wang ani kan he na temo gynecology doctor he na temo kalla heng har sadna te hi lo ti ziom sak thei nge yang che ti kan soi do ni zona palina kumsum thum pali kania fapa dom tak mai thlathum kalta khan min zai chwa saka kan pa hi na thokin hundanga omdai maya ke ile kan fapa le ompui chau kan oma chuan ni zan khan kanau han om khatian thlo theina thloge ka ten ka thlo kwal tir wela amhalama ka pomati ka dul thuar in zainalai khan ta maya engwange niang thil diglo om ta mi te lo kala khan hanin ena kanin zaina chu alo la thaveka engma harnia pom lawa infection pom lawa ni taberalan alandana chuan malama naute kut panhina choi hetia han thlo theina thlok anga han ti khan naute tan chon nuam veu mai the akong ta ne ro chon alo nuam haulo maya adul thuar helai kan zaina servel thlathum kal ta kan zaina serta chon lo nuam lawa
ka te hanin trees khan ain her khan han her kwal khan in zaina tharlam te kha an tang rual lawa tang hle lai oma anata ni na lang so wang chuan kan pipo kanan sil fe ani don tak chuan ni chiang atia I kanin zayemo kanin zaylo bemo malama naw rit to deu emo naw te ni kherlo po thilrit choya hite kong han che kwal vel hi kong na du'a tin tai thleng pon aron na du'a ain her pal theini ti kha riat a thani zona pangana menopause nuwa serro ser 6 mana na hi atire theidan omem atia adi khop ma hi menopause to thul to nutam takhar sadna ni tire theidan ome kan hena te me sa doctor hena te local la HRT te kan peng chenga bol ho dang eng mo te po khanan tianga inuam vek mayang lo local don nia zona parugna ka menopause tawa kan hai hod lutuka lenna we khat phechu lennan pa ber mobile kha alo on big lo nen khan ka ak that mai ka mobile moti khan do kan mi kha ka be ka khan ka hota dar kar khatbel nuwa chuan phone ron riral rala PCM kan mobile hon mel lo mo hi apa mobile abo dai maya tia hon lo wang ka hon lo ke ma ta chau ne ka hon ni at ka tia ti chuan minute som pang nu chan aron rinon lia PCM I lo hon lo ni pon I be khamin check sakrim te kan rin berin ya tia ti ka be kan en nak chuan apa phone kha ka lo akreng mai ni in ron phone an tum ma se alo silent dai boxia kan zak khop mai ati tiang chuan voi khat po ka bazar na motor ka khal chuaka ti motor kha mai ain khal thea amaro chu ka hon lama khan ka the hil ta dai maya motor chavi kha ten ka vai chawa ke in ina ha deun ka hoa ka faten anu khongai motor an lote ka re chok ka van hai hot te lulem ngatinge ka hai hot tak ema te lo kala I kan pi he menopause to ni kan ti khan menopause to nuwa hai hot forgetfulness anti hi estrogen level tlang niam wang ani antia an riat reng na te kha bowa brain kan brain hi a foggy antia kan brain hi chumjing ang mai hian a chiang lo ve thei thin ani anti ni tiang chuan menopause to nuwa estrogen level niam wangin kan hai hota chumi kan hai hot chu jan kan mut theilo wang te stress awang te le kan lumpup upawang te le kan mood change anxiety depression heng ho zong hian ati zual kai theini antia tin attention menopause nuwa hian kan thluaka glucose level te hi niam deuh hreta heng wang te po hian kan hai hot thei bok ani anti kum upat wanga wang hrim te po hian kan brain cell te an thit then theta chu wang chuan kan hriat na te po hi abo chawin dementia te om chho theini ene engpo ni ta sela kan hena local la ta chuan hormone replacement te kan tenga damdoi sang kanan tianga khang hai hot te po kha an ziom ve theni ti kha kan soi do ni zona pasarina menopause to nu HRT hian thinei le masak bera hian enghar satang nange om thei tin zona ron zota menopause to nuwa HRT period masak ber hian enghar sadna tenge om theini ka hreduni aron ti tani kan pi hian hei hi zona om tak ponia menopause kumli kumnga thi alo hul to ta chuan lumpupup te engemote chu anla nei nge ye amaro chu an taksa khan zoin aloin adapt via khamit tarram kha dai tur khan aloin tarrama cheng tur khan kan taksa kha aloin adjust ve tela khati lai khan an lo kala engemo har sadna wangin ei sex lam har sadna wang te poni theye menopausal syndrome thren khat awang poni theye
ke ni khan hormone replacement kan lo petan e tran ta khamin e che khan chula la nei kha chuan thian nei ta thine ni an thi nei masak ber hi i za pakhat ai tlem hi chuan za pakhat ai tlema in ti teng khang te kha chuan in an thi nei hi anwa en foreigner em maya an en mi khwala i an thi nei kha an accept lo thei mem to thine ni i tin chu mai baka mood swing te an neya khami HRT kan tan vele khan HRT kan pe ka kha an symptom anxiety worry depression le mood swing zong tire tura kan pe ani reng lai khan mi then khata chon mitlem te khan atizol tu an watang ve the ni mood swing ten nei the anxiety worry irritability thin chiat teron tizol vek theya khang kha mi then khata chon om pal the ni tiang chuan achang chon an luak te chuaka an pumte puara no man tilawa tra te an cha khani ante amaro chu khang problem kha chu i HRT khami tarlo na dam doi kan pe kha anan enga thlani khat huwa i zoin i an taksa khaina just lenga HRT estrogen level niam te HRT kan pe ka wangaron sang tel kha an taksa in an just le khami har san na kha chu zoin arele vek thine ni anti ni khalai har san nom te ka psychological reaction of HRT ti tepon an soi bok thine ni e kan pi zone hi zona om takani mitlem te za pakhat ai tlema athleng thine ni antem zona pariat na kapu kum samli le pathum kani to in siam na phelin now kala paile thengem tina ron zota e paile theite lul mai amaro chu kan naw pai theile theilo hi kan kum upat thian ashil ve a kum somli le pathumini a kum somli pathummi chu za pali pangavel emo thakata in la rai theya tin in pasalte chithatle thatlawa ain khat thei boka tina zai tu thiam lawa te ain khatin atop khoka chuan fanei le nei lo hi pathian thu ani a pathian in remati chuan chi pakhat lekbo naw painan phir painan te po mang thei ni ti hriat reng tur ani a thi ila nei thei chung chu nawi pai thei ikum chueng po ni se ti kha kan soi du ni lo lakal la kan la siamlet don chenia zona pakwana picos kania picos te hian naw pai hi an har sat thinem ni naw pai na chance atle mem ni tin ron zota polycystic ovarian syndrome te an period a khat phuara an chi chuak po a khat ti hriat reng maya period a khat na chon khang wang te khan polycystic ovarian syndrome a chuan naw pai na chance khatlem chon atle hniam nge ye amaro chu dam doi mangin thi te kan lo nei ti rang chenga chi chon na te kan peng chenga fa tam deu inei ve the reng ani ti khai hriala mi soyang an soyang mem chon na hlom lo ani naw apai the ni naw pai hi har savek lem lo ti kha kan soi du ni zona somna naw ka nei nu hian thakhata voi ni thi ka nei thina tam the maya tuna ero hi chon voi khat tum khat chau thlatin ka nei to ma se ala tam mem zel mai engwange niang ron tia hi hypothyroid niam wang ani theya tin chulbok engemo fibroid emo adenomyosis wang te po ani theya engemo damdoi wang te pon ani theya kan hena te local photla ta choni chul te kanan chekanga i period zinna chanemo i period tamna chanemo chukan hu chu ange ka be se ne tin stress awang te pon thinei hi atamina jing palve theibok ti kha hriat turani zona som pakhatna in siam to kania ma se kan pan min boral san maya pasal dang ka nei le in siam le them in siam na hi phelle them ati phelle theite lul mai gaini doctor hne na local la ta chuan
kan lo phel le ang chenga ta chuan fa dum tak tak I hrin sak le don nia zona som le pani na tharuk nau ka pai mek he tu na hian keji somnga panga kania amaro chu ka nau pai tan tir lai khan keji somruk kania tuna nau ka pai lian tual tola karina azang tual mai box hi enge mom zia le minan filfia sak them tiam nia I nau pai la ya kan ri zong chekhi ti dan phung pa ngai ni ma na ta to tun thlengin kan ti thin ani hi atum ber chu nau te thandan juk chek nan indirect taka nau te thandan juk hriat tumna ani amaro chu kan buk na kha athar po ni se a defect a thalo om pal thei ti hriat jeng tur ani a tin kanin bukin pheikhok kan bunem ama in kan bunem tuna kan bunem ti te khang wang khan dang lam the kanin cheidana wang khan kan thum hwa ka wang khan dang lam theya tin chu ba ka chuan kanin buk donin khami a measurement kha 0 mm adjust dikaniem ti te po kha in angai ni tiang chuanin diklo na tam tak kha ompal theya kan tuin na zir te poni theya kan soi zir te poni theya tiang chuan adang lam the ani chu wang chuan ke ero chuan an thi daila velora kan ti dan ani velora kan dizio ka zir lai kha chuan in buk na hei up pound chiang hi rit bul mai kham phizong adjust the hi kan manga kha ka chu a reliable mm maya amaro chu chu ti chung chuan in che na zir te thilele ina zir khan dang lam thei thowa ma se stable thani kha kha chu tun lai kan man che ro hi chu tiang measurement chota pha chi te ni digital te adang lam ve thei tiang chuan defect khatianga enge ni rin tlak lo na tam tak kha enge mo chan wang khan om thei ni chuwang chuan velora kan zuk zira tang khan dizio ka zira tang po khan ani thowa md ka zuk zir nu po khan ani thowa heta pubic sim 5c satrangin dul hnoilam train naute bo makha uterus kha engtian nge ti uterus chi pa gan te khami kha a measurement kha naute than that le that lo te nan kamang to chu chu tun thlengpon kala follow in buk na hi kamang to lem lo ni chan chu arin om lo pal thi enge ni a reliable lo pal the ni result diklo min pe the ni ti kha ka soi do hun then kha da chonan lamang thowa ei chu poi than chuang lo wa ti dan phung pa ngai ni tin he aya chiang le zola no te than zuk hriat the dan kha om chawa chu chul len zong te tuna ka soi ke ma ti thinang te le tin ultrasound na tang en te kha adik berani ti ka soi do mi keji somnga panga tu nei ni ma keji somruk ini ti po hi alelama chuan naw paitan tir hen mi kan luak achuaka thil kan ei thalawa atira keji somruk arit kha thilei thalawa in itla niam tiala tu na nawi paya lo kang chole hret tu rakhana be se theya tin 20 weeks thanga vela tang hian ri nei chu pung chho vele tan tura be se ani thanga chunglama tang chau hian amalama chuan kan ri belani ani kherlo pon apoilo ti kha ka sei dowa tu na tang khan iri na chu pung chho tel tawang chu teng tur chani be se yang zona somle pathum na kum som sari ka chong to mani lok khan zun kong infection wangin dam doina treatment kala dam vek to tu na ka khwa po sik ngai to lowa kawom te pon x-ray thati amaro chu zana hen ka thlan le duk mi thina zantin phejun ni lowa atia kanhe na ronin check up kanan ena azun me salama engma har sadna lowa athin tela telian lowa akal te polian lowa awma tha lungphu teng kim mai kha mel po sa tha teng chuan engvain nge hetia amutna zana lo than le dup thin le ti kha aron zo na ni hi menopause no hen aum theya tin chuba ka chon hiv wangte tb wangten le cancer wangte chronic disease khan
om thei boka tin chu ba ka chuan hyperthyroidism an tia thyroid sanga hian om thei boka ni tin chu ba ka chuan taksa chak lo hrim wang te pon thil om thei ni a tin stress le anxiety awang te pon hei hi om thei ni tin kan pi pon ato birai sei stress le anxiety hi achanga zana ka thlandup na chan hi ani karing bere achan chu damdoina te kan oma mikho sa thei kan nilawa poisa te kan senga kan ru ha tin kan tu le fa te kan ngai to boka te wang chuan thil hlom lo ani stress ti niam dan te kan in hrila ru ha dam takom thei dan te kan in hrila damdoi te kan in pe kan pi po hi alom khopa adam chho tura kan ngai ni achan kanan hria a hlom lo riawin kan hria kan lom khop mai zona to berani hi doctor now pai ti in hrilwa changkhan na hi a hlomem now an chiat pha then tia an piang sual then tia hi adikem ya man lai chuan now pai chunga oral contraceptive pill hrelo lo hi no ten piang sual du an chiat pha thei ti ten an lo soi to thina maro chu tunlai anan zir an theng to ganan zir an zir hi chuan nau te piang sual an lova tin nau chiat pha nan po an manglem lo ani chu wang chuan changkhat na lai nau I lo pai palani pon emo nau I pai lai hrelo nau I pai lai changkhat na ilo ani point thamuang takin omla nau te pian sual na athen thei lawa nau chiat pha nan an mangai lo bok ani tik sei do ni ole voina tan chuan khati zong kha in zona kan chan thei chu nita sela hun lutak mai senga min lo lut saka min lo ngai thak sak tu ten hena lom thu ka sei do kar le lama in zona chan na tenen lo let lenga chuti huna chuan lom ngai chua min lo ngai thak sak le turin ka som vek cheuni min phone thein tur number chu 94361 56930 ani 94361 56930 hei hi min phone thein na number ani zona po direct pon miron zot theya aing huna po min phone theya min phone ka lo lak lo palpon lunglawa la lo ula ka in khom wang ani theya hrelawa a volume ka lo ti niam wang po ni theya eng mo wangin le midang ka biak wang po lo ni theya indu hun huna minon phone don nia ole ko lo me